Tupikiti mwendo wa saa 3:30 saa 3:30. Ni mitambo ni ya Athiani FM wase witu hivinya witu the official original Kamba radio station. Tuende na Athiani ambaye amukamba tutangaze tekumabaki thukuma ni musine muneno wa Ndea Kenya musine wa Ilovisani ya katano na ya mudima asanje na Athiani kukafunga Tuesday edition neta wa Bonaventure mutinda mbeteboni utumia wake kambola wisekana nguku ya kibisu yesi ya matumbi kutinde tukile angelo ya ni wakiseko kiseke mweno official public noise maker mukamba munjanja. Yes. Yue. Yeah. Wewe ndunda ikolia tala kweke wewe ndunda mugui wa miti. Yes. No ndumana kukolia mbondoni kweke mbondoni ne ya mwingi kana ne ya makema mbondoni ne ya makema ida actually ida ya masinga mbondoni ida amasinga ekirete kwira ibakene indu bathukania I think ni bombo makane ando maetu maundu aketu maundu lakini no ndiye muno no buzize record mwana oi twe mwaka muthelu ni wakomie hospitali na akoma ela itawakoma koma ina koma ndekwiriwa ando mina mbene ngutabia thiana ando ne bambe thiana tati etatu wakana muka ne wakanisa akometwe koma ni jawi koma yagara igendali koma akitio kwa I think ni mbebo nundu akwethe mureitwa ithia mota atu kwa zioni ta pneumonia lakini we atino amino dhilimuka adhilimukio imwe da we beba ndo bena problem itina nenda tu sietu eta wabetelo lakini katu ikamwite uwi nikwetha tiyo yake auma ni wasensi sietu official na hadina yeye muthuko mangai official when was actually only bishop bishop wa mbere nundu mwanone wa ICK amuyenye oka umbole pekinu ngwenda ambombolea joke ngutabie kila ngwenda kumbole kila ngwenda ambombolea ngai mwewa ngai wendi wa mwano woyanea mboya siake siobiki yakuyanea woiwa mboya siake esitani Yesu Kristo no aweta Yesu amwe wewe ni wewe pelelo akele bishop wewe aendea na mboya mina ile amwenda bia amwano isundu nyeyu nitona ukelelia ninye Yesu ninye Yesu pelelo yeye wanga wewe Yesu Lundu anakomie koma metheta na muka na maundu maingi wonete ayikanga we amino ziza atatoziza maisha maga metina ona Yesu ona muka na akasenzi yesitwa mukaitwa Malkia muka Yesu ndo Yesu muka Yesu wa mbondoni nuna twa maneni ya mukai aida bindu netuo na etikile ni muka Yesu kana maumanwe etikile abindu metuo na etikile ni muka Yesu ni kana memegata maumanwe mekana kamwe muka Yesu asenzi yesietwa na etita Malkia akogana kana nabo kakana iketa enju iketa atakala gagu akina noko wakaeka Yesu na asenzi ametuo byo wewe mwenu kwa makula yake kata nengu ndiye mwani umweta Yesu ayeno yemweta ndege na noko mugano alikogonize Yesu wa mbondoni na wene wokie anenga na mota oka anenga na ng'ombe enenga community anenga na mota anenga na mulao anenga na ndewa yo amwe ine wake ndo mwaka muthelu yes
behavior yako kanisa ni kiita ngwasia mithemba sina misalaba na kanzia wait na yemo kukomanza kukomanzana akiyamukani akakomekethekane na akakomekethekane nukuthe Yesu kunthinda na vandu ukoma na kwibata maundu kwele gute munu kunya kiutia maiya atio mateso kunya kiutia maiya mwaka ya lugute mubye bemba mbithe akakalia sirisia mithemba mateso makungi Yesu wa mbondoni mwaka tinda tengwa inaanda uyatheikithekane Yesu ukeuthina yue now nunetite komano ye ete komano na ambi ya yukunena yukaenda ausakwa maniwa Yesu wa mbondoni endoza kwa maniwa asakuwa maniwa naende asakuwa betelo betelo lona asakuiye foma mwana zwa doze mero akabiti adoze mila asioka atuika wa kanisa lakini wani mundu makolo Yesu anasakuwa maniwa make hiyo hatumambe kwa na mundu nitawewe Unda Yesu ayo. Gawona na mundu ni to kumaanisha. Na imwambia sabali yae. Aende musalabani. Ate ya maandiko neza munondo koneta mutumanu. Ndekwete la bazake ebike. Abana. Ndekwete la bazake ebike. Ande mukalanioni. Mati maniwa make betelo tiondo maandiko meka Yesu amukuli betelo akuli Yesu mwana wa Ngai ulokoka no asiukie yui undu no weka nago undu no weka nago Yesu alikana amwe betelo ana amwe betelo tikwe yo sio kambe wako Satani stupid kuituka awete ilo ekala oyu Yesu umaveka la kala baba kola Yesu kunwe namba nego matoka matongo wewe betelo mukutaki meme nanza yakaile tuko muima maina akoma aithio mutabia rwezi amaizo meta maandiko magira mwatia wana na gigi ya wananguma Yesu anewa ni betelo neza muno Yesu wa mbondoni mwana wa Ngai uloka thina no wokoka no witikila undoka kana nondu Yesu abindukia betelo uligana tuko muimba betelo nana koma na baitelo ndai tende nito na chei na ne maza yake enda na mwe Yesu mwana wa Ngai wala ndani siapo ambia akabuloko tu akabuloko tu nambwa Yesu betelo usiye yu ebe wa betelo ambia kono ngumyenu Yesu awetele kala kuita Yesu abondone ambia ne woni akamuka Malkia ndakazi okoto Yesu uzinda wailo atete umebetelo ekazini yake okay ndanaza kuita betelo wako ulikane ng'ombe ila wate no sio betelo imana sio betelo wake
na Petero ndaramwya yundwe Yesu no ona bangi thite Petero akamwya hii twabika bandu no thiombie ne kana no ndwiba na ke Petero anona niwo esioka ekane Petero anetikira kwa ni jetu yekwetwe mwana wa kana na mundu ani kwela no mona hata wina nduka sindu cia mithemba tuna twabika bandu twaita yo mesi ikoche na tuyambia sabali niendete msalabani Petero mbie But medicalada amaniwa manona kwa ni dio the head wanaitwa ya tu celebrate ye manona wa kana maundu meba Petero na taimea wala mana wetete abindu kambe wa Yesu amwe Yesu mwana wa Ngai no Petero na nanza ekana maundu na tuyenuka na Yesu angabindu ya Petero ibe tangambe wa stupid satan awe tela wa Yesu mwenu Yesu ni au takataka mbele Yesu bagete kutondonga mbele Yesu bagete kutondonga Yesu mwenu mwana maina agai wathukumana kugukuo wangaliko cia bandu betwa kwa wansilo yule mama komanie nake aya Yesu mwenu mbele Yesu bagete kutondonga